Buenas noches, Dios mío. Oh, en nombre de gloria, en nombre de gloria, Jehová. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria, gloria al Señor. Cristo vive. En buen nombre de gloria, Señor, en buen nombre de alabanza, en buen nombre de poder, Jehová nos adoramos de noche, nos adoramos, Dios mío. Vos te buscas verdadero adorador, para adorar el Espíritu en verdad. A de noche me quedo adoramos, Dios, del Espíritu en verdad, Jehová, en buen nombre de gloria, 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 Rabasi, ey, camamama y sea, un rabazo, un ramais, aquí mamá. Oh, no nombre de gloria, Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. 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 Rabasake. Y se te va aquí, Masaya, Ramay. Rabashika, sabe aquí, mamá. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Jésus. Y a su nombre. Dios bendiga mi hermana. Bom dia, béni, foi Maximio. Abrimos nuestra Biblia en esta noche, Romanos capítulo 12. Vivimos avec moi dans Romains Gloria a chapitre Jesús. 12. Y sigue alabando a tu Dios en esta noche. Continuez de louer bon Dieu la soeur. Es que tenemos dinamita Il y a espiritual. un dynamite spirituelle. Y esa dinamita se enciende Et dynamite ça en lui-même. cuando alabamos al Señor. Et nous Aleluya. louer le Seigneur. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Allá en el aposento alto, Allez sur tête mon roi. Romanos 12. Romains 12. De repente escucharon un estruendo. Sans attendre, je t'entendais un gros bruit. ¡Ra! Bien. Esa dinamita se explotó, aleluya. Dynamite ça a éclaté. Se derramó el Espíritu Santo. Se Gloria a descendió el Jesús. A su nombre la gloria. Romanos 12, 17. Romains 12, verset 17. Mis hermanos lo tienen. Gloria al Señor. Cristo vive. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos pueden tomar asiento. Ou capable de chiter ensemble. El título del corto pensamiento en esta noche Titre un message court à soya. es: C'est vence con el bien el mal. gain à bien, sac mal là. Vence con el bien el mal. Ou bien gain mal là avec sac qui bien. En Romanos 12, 17 dice la palabra: Romains 12, parole là dit, no paguéis a nadie mal por mal. pas payer mal pour mal. Amén, hermanos. Y nosotros, hijos verdaderos de Dios, Nous-mêmes, vrais petits, bon Dieu, yo, podemos cumplir con esto. nous capables d'accomplir avec ça. Cuando éramos mundanos era imposible. Les nous mondains, c'était impossible. Amén, hermanos. Cuando alguien te hacía un mal, Les que yon fait nous mal, deseabas su muerte, nous te gen désir la mort pour lui. deseabas lo peor para esa persona Nous te gen désir plus mal pour moun ça. y tenía dificultad para perdonar. Nous te gen difficulté pour pardonner. Pero como hijos de Mais Dios, tant que petit bon Dieu, Dios
nos dio su amor Bon Dieu ban nous l'amour li. y hemos conocido qué es amor Nous connaissons qui c'est l'amour. de tal manera que podemos perdonar De façon que nous capables de pardonner. y no pagar mal por Et mal. puis nous pas payer mal pour mal. En esa oración poderosa Dans la prière pour voir ça, que Dios enseñó a sus discípulos, que bon Dieu te apprendre discipline yo, hay una parte que dice, il y a une partie qui dit perdóname mis pecados pardonner tout péché mio, como yo perdono a mis deudores. même jamais pardonner moun qui fait ça qui mal yo. Dice allí, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Il dit chercher faire tout ça nous capable devant tout le monde. Y en el 18 dice, Dans 18 il dit si es posible, fait tout ça nous capable. porque a veces no es en nuestro alcance. Parce que des fois ça pas arriver dans nous-mêmes, nous pas faire ça. Si es posible, Si c'est possible, en cuanto depende de vosotros, lesquels dépend de nous-mêmes, estad en paz con todos los nous hombres. devons gagner la paix avec tout le monde. Nosotros, los hijos de Dios, Nous-mêmes petit bon Dieu, somos nous pacificadores. sommes pacificateurs. yo. Estad en paz con todos los Nous devons hombres. gagner contact avec tout le monde. Los mundanos, hermano, Mondain, yo, frère yo. tienen que sentirse bien cuando hay un cristiano en medio de ellos. Yo le sentir yo bon ou bien là que un chrétien dans mi-temps yo. Alabanza al Señor. Porque nosotros somos Parce pacificadores. que nous sommes pacificateurs. yo. No causamos problemas. Nous pas cause problème. No causamos pleito. Nous pas cause plaidement. No causamos Nous desunión. pas cause désunion. Ni disensión, hermanos. Ni discussion frère yo. Alabanza al Señor. Estad en paz con todos los Nous devons hombres. chercher faire ça bien avec tout le monde. Si está en tu alcance, Si ou capable. si está en tus manos, Si ça dans main. hacer la paz, hacerlo con todos, Faire hermanos. ça avec tout le monde. No os vengáis vosotros mismos. Pas chercher tirer revanche pour propre tête. A veces la gente nos hiere, dice hiere, muy profundo, Des fois, moun fait nous douleur très profond, pero no podemos pagar mal por mal. mais nous pas capable payer mal pour mal. No os venguéis vosotros mismos. Nous pas capable venger, tirer revanche pour tête nous. Bendito sea el Señor. Hay mujeres que sufren Il y a des femmes qui souffrent por causa de sus à esposos. cause messieurs. Aún así tienes que someterte. Comme ça même, il doit soumettre. Amén. No os venguéis vosotros Pas mismos. tirer revanche pour tête nous. Dejad ese esposo Quitter messieurs en las manos del Señor. dans main Seigneur. A veces hay hombres que Il y a sufren des fois que messieurs tout qui souffrent por causa de su esposa. à cause madame yo. Y Dios Puis dice, bon Dieu dit, no os venguéis, pas tirer revanche, pero amad a tu cónyuge. mais remet pareil ou Someteos unos a otros. soumettre une à l'autre. Dice allí en el 19, Dit dans 19 là, sino dejad lugar a la ira de Dios. quitter colère bon Dieu à travail. Déjalo en las manos de Laissez Dios. ça dans main bon Dieu. Da a Dios lugar para actuar. Bye bon Dieu place pour agir. Hay gente que decimos Il y a des gens qui disent nous, que son antidivorced. nous c'est Amén. Quiere adelantar a nous Dios. voulons prendre devant bon Dieu. ¿Por qué el pastor no actúa? Pour qui ça passe à pas agir? ¿Por qué no hace nada? Pour qui ça pas fait rien? La obra es de Dios. Travail là c'est pour bon Dieu. Hay que dar espacio al Espíritu Santo para que actúe. Nous va cet esprit a espace pour agir. Yo puedo corregir, Moi capable de corriger. pero si el Espíritu Santo te convence a usted, Mais cet esprit a fait connaître. cuando yo te corrijo después, Les que moi corrige après, aceptarás. acceptez ça. Porque ya Dios te ha exhortado, aleluya. Vous êtes déjà exhorté. Hay que dar lugar a Dios para hacer su Bye obra. bon Dieu place pour le faire travailler. Es Dios quien nos salvó. C'est bon Dieu qui sauve nous. Amén, hermanos. Y cualquier persona, si te hace un mal, N'importe monde, s'il faut un bagage qui pas bon, dejad lugar a eh Dios. bien, bye bon Dieu place ça. Déjalo en las manos del Señor. Le monde ça n'a même bon Dieu. Porque escrito está, Parce que même ça qui écrit, mía es la venganza. c'est moi celle qui gagne droit de revanche. Yo pagaré, C'est moi celle, dice el bon Señor. Dieu dit, il paye. Amén, hermanos. La venganza es de Jehová. Gagne revanche c'est pour bon Dieu. Nosotros clamamos por Nous misericordia. même après l'élément de bon Dieu, miséricorde. Cuando Esteban estaba recibiendo esas piedras, Là que Étienne t'a recevoir coup de rocheau, elevó su voz il levait voile. y dijo que vio los cielos abiertos Il dit, il ouais ciel là ouvert. y que vio Jesús sentado a la diestra del Jehová el Il Padre. dit, ouais, Jésus, chita dans main droite, Jéhovah, papa. Y con esas piedras
estaban llegando a él. Et dès que ça t'a arrivé dans figure, Y yo creo que él sentía dolor, moi hermano. crois qu'elle était senti douleur, ça te fait le mal. Pero él levantó su Mais il voz était levé voile, y hizo un clamor. il poussait un gorel. Y dijo, Il Padre, dit papa, perdónalos. pardonnez-yo. Amén, hermanos. No toma en cuenta sus pecados. Pas prendre en compte des péchés. Yo. Igual que Jesús en la cruz. Même Jacques Jésus sous quoi? No pidió venganza, Il va demander revanche. pero pidió Il misericordia. va demander miséricorde. Pidió perdón, Il va aleluya. demander pardon. Vence con el bien y el mal. Eh bien, on a besoin de gagner bien avec mal. No seáis vencidos por el Mal mal. avec bien. Iglesia, L'église. en ti hay poder Et dans nous-mêmes, il y a pouvoir. para resistir Pour prendre position. cualquier decepción, N'importe déception. cualquier traición, N'importe trahison. cualquier dolor. N'importe Rabosea. Jesús venció al mal con el bien. Jésus te gagne mal avec bien. Él hizo solamente Il bien. fait seulement ça qui est bien. Él sanó. Il guérit. Él libertó. Il libéré. Él dio de comer. Il baille manger. Él hizo tantas Il fait un cosas. paquet de bagailles. Aún así, Comme ça même. le crucificaron. Il a crucifié. Pero en la cruz Él clamó por Mais ellos. sous quoi il t'a prié pour eux. Padre, ellos no saben lo que hacen. Papa, il pas connaît ça à faire. Aquellos que me están crucificando, Que c'est eux-mêmes qui cloueraient moi. que mi sangre fluye también por ellos. Aleluya. A courir pour eux tout. Él venció con el bien el mal. Rabasea. Y Sheikha Masaya. Ey, Rabaswix, aquí mamá Maisea. Iglesia, L'église. nuestro corazón no puede endurecerse. Que nous pas de venir dire. A su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Así que, Comme ça, si tu enemigo tuviere hambre, si l'ennemi a un grand goût, dale de comer. va le manger. Si tuviere sed, S'il soif de l'eau, dale de beber. va le boire. ¿A quién? Qui est-ce? A tu enemigo. L'ennemi là. No al que tú invitas a comer que contigo siempre. C'est pas moi nous toujours invité à le manger dans quelqu'un qui a Tú lo invitas porque sabes que él también te puede invitar después. Parce que ou invité parce que connaît après il a invité autour. Pero él dice a tu enemigo, Mais il dit l'ennemi là. dale de beber, Va aller de l'eau pour le boire. dale de comer. Va le manger pour le manger. Pues si me consideras tu enemigo, Eh bien, si vous considérez tant que l'ennemi, la semana que me cocinan, ¿por qué me cocinan? eh bien, c'est que dès qu'on fait manger pour moi, pour qui ça va pas faire manger? Aleluya. Alléluia. Amén, hermanos. Hay que vencer el mal con el Nous bien. devons gagner mal là avec ça qui est bien. Porque en usted mora el bien. Parce que vous habitez dans ça qui est bien. En usted vive el Espíritu Santo. L'Esprit de Dieu habite dans nous-mêmes. Entonces en usted tiene la capacidad de perdonar. Eh bien, dans nous-mêmes, vous avez la capacité pour pardonner. Usted puede perdonar. Capable de pardonner. Usted debe perdonar. Vous pouvez pardonner. Usted debe vencer el mal con el bien. A su nombre la gloria. Avec ça qui est bien. Cristo vive. Pues haciendo esto, Eh bien, pendant fait ça, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. on va faire 10 feux empilés sous tête. Y en el versículo 21 Dans verset 21, dice, no seáis vencidos de lo malo. pas quitter ça qui est mal, là, gagne un pied sourd. No seáis vencidos de lo malo. Pas quitter ça qui est mal, là, gagne un pied sourd. No seáis vencidos de lo malo. Pas quitter mal, là, gagne un. Di el que está a tu lado. Dis moun qui va côté là. No seáis vencidos de lo malo. Pas quitter mal, là, gagne un. No seáis vencidos de... Dilo. Pas quitter mal, là, gagne un. Dis No seáis vencidos de lo malo. pas quitter mal, là, gagne un. No seáis vencidos de lo malo. Dilo. Quitter mal, gagne un. Dile que está a tu lado. Aleluya. Dis moun qui va côté là, ça. No seáis vencidos de lo Pas malo. quitter ça qui est mal, là, gagne un. Si el diablo te motiva a no perdonar, Si le diable a dit encourage pour pas pardonner, él te está instigando s'il a forcé para perder la batalla. pour perdre la bataille, Pero là, Dios te dice en esta bon noche, Dieu a dit à soi, no seáis vencidos de lo malo, pas quitter mal, gagne un. sino vence. Mais ou même gagne, Si no ou vence, 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 même gagne, si no vence en esta noche, même gagne à soi, si no vence en esta noche, à soi, si no vence iglesia, ou même gagne l'église, iglesia, usted tiene que vencer. l'église ou doit gagner. A su nombre la gloria, Cristo vive. Si no vence con el bien el mal, aleluya. Mais ça qui est bien pour nous craquer. Alabanza al Señor.
Alabanza a su nombre. Alléluia. Cristo vive. Jésus vivant. El diablo pensó Diable a pensé, con haciendo mal a Job, parce qu'il t'a fait ça qui mal à Job, él iba a contestar con mal. il pense que le diable a une réponse à ça qui mal. Él iba a enojarse con Il a Dios, encore l'air avec bon Dieu. porque él servía a Dios de todo corazón. Il te servi bon Dieu avec tout quel. Y el diablo hizo un gran mal Le diable a te fait un gros mal a Job. dans Job. Alabanza al Señor. Pero Job venció el mal con el bien Mais Job te gagné ça mal là avec ça qui bien. y levantó su voz Il levait voile. y confesó: Il confessait. desnudo salí del vientre de mi Il madre, dit tout tourné, moi sorti dans votre maman. y desnudo yo llegaré allí. Et puis tout tourné, m'a retourné là encore. Sea el nombre de Jehová bendito. Ce soir, non, bon Dieu béni. Jehová dio, Bon Dieu baille. Jehová Bon quitó. Dieu prend. Yo sigo alabando al Señor. M'a continué à louer le Yo Seigneur. sigo adorando al Señor. Continuer à adorer le Yo Seigneur. sigo alabando al Señor. Continuer à louer le Seigneur. Yo sigo adorando al Continuer à Señor. adorer le Seigneur. No importa lo que el diablo me haga. No importa lo que el hermano me haga. No importa lo que el vecino me haga. Yo seguiré venciendo el mal con el bien. Yo no haré mal contra él. Usaki Masaya. No voy a desear mal para él. Voy a orar por él. Voy a hacer oración por él. Para que Dios le ayude. Para que Dios le prospere. Porque yo soy hijo de Dios. Y mi padre es Dios. Y mi papá no pagó mal por mal, hermanos. Cuando para alabar al Señor. En 1 Tesalonicenses 5:15 dice la palabra: Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Muchos se desmayan en este camino. De adelantado, Cristo nos dijo que este camino es angosto, que este camino no sería fácil, que este camino no es para cobardes. Pero de todas formas hay aquellos, aleluya, que se dejan detener por las pruebas, por las luchas, por el diablo. Pero Cristo te dijo de adelantado: Mais Jésus dit ça depuis d'avance. en el mundo tendráis aflicción, Dans le monde, ça va jouer une affliction. pero confiad, Mais confiez. yo he vencido el Parce que mundo. moi-même, moi, gagné le monde. Si Cristo ha vencido, Si Jésus gagne, yo en Jesús moi-même, dans Jésus, soy más que vencedor. plus que vainqueur. Pues tú también puedes Eh vencer. bien, ou même tout, ou qu'à gagner. Abre tu cara, Ouvri, abre ese rostro, ouvri figure. demuestra que eres cristiano, Démontrer que vous êtes chrétien. demuestra que tu Padre es Dios, Démontrer que papa, que la c'est bon Dieu. gente puede ver que Cristo vive en usted. Que Jésus A su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. 1 Tesalonicenses 5:15. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Pas que des personnes rendent mal pour mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Au contraire, toujours chercher faire ça qui est bien, une pour l'autre, avec ça qui est bien pour tout. Y 16 dice, 16 dit, ¿qué dice? qui ça 16 dit? ¿Qué dice? Qui ça le dit? Di al que está a tu lado, está siempre gozoso. Dis-le, ou toujours content? Dis-moi qui va côté là, ou toujours Está content? siempre gozoso. Toujours content? Está siempre Ou gozoso. toujours content? Gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Está siempre gozoso. Ou toujours content? ¿Tú contas? Amén. Amen. Está siempre gozoso. Ou toujours content? No dice ahí estás gozoso cuando las cosas te van bien. Il pas dit que ou content là que bagaille yo aller bien. No dice estás gozoso cuando tiene trabajo. Il pas dit que ou content là ou gain travail. Es un orden. C'est un l'ordre lié. Estar gozoso. Ou toujours content. Pero es posible siempre estar gozoso. Il est possible pour toujours content? Claro. Oui. Jesús dijo a la mujer samaritana: Jésus dit femme samaritaine là, si me pidieres agua, si vous demandez de l'eau pour boire, yo le daré una agua ma ba ou yon de l'eau, que cuando tú lo tomares, que là que boire li, de donde usted se abrirá un fuente. en dedans ap ou l'ouvrir yon source. Y un fuente nunca se acaba el agua ahí. Yon source qui pas jamais fini là dans Un l'eau. fuente siempre brota agua nueva. Yon source qui toujours porter de l'eau neuf. Aunque caen
blachi, hojas. Même si feuille yo tomber, Pero como esa fuente fluye, mais ak sous ça k'ap courir, hein, lleva esas hojas li peut aller avec feuille. y brota agua nueva. Courir ba de l'eau neuf encore. En usted tiene la fuente de poder estar gozoso Ou siempre. même ou gen source pour toujours content. Gozoso siempre. Toujours content. Gozoso siempre. Toujours content. A su nombre la gloria. Non, lui, c'est la gloire. Y por último, en 1 de Pedro 3:9, 1 Pierre 3, 9. Cristo vive. Cristo reina. Jésus règne. No podemos cansar. Nous pas qu'à bouquer. Alabanza. Dios me habló esta semana, hermanos. Bon Dieu parlé avec moi semaine ça frère. En 1 de Pedro 3:9 Dans 1 Pierre 3, 9, dice la palabra del Señor: la parole du Seigneur a dit, no devolviendo mal por mal, pas rendre moun mal pour mal, ni maldición por maldición, jourment pour jourment. sino por el contrario, Au contraire, les comme ça, bendiciendo, mandez bénédiction pour eux. sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Parce que ces bénédictions, bon Dieu te promet pour le ban nous, les te relais nous. Fuiste llamado para heredar bendición. Ou relais pour héritier bénédiction. Alabanza al Señor. Si puedes, Oui, ou capable. si puedes, Oui, capable. aunque te ofenden, Même si vous offensez, aunque hablan mal de usted, même si vous parlez au mal, aunque te menosprecien même si vous méprisez, en la iglesia o en el trabajo dans l'église ou dans le travail, o en tu propia casa, ou bien dans ton propre caille, si puedes oui, ou capable. vencer con el bien el mal. Gagner mal là, avec ça qui bien. Si puedes, Oui, ou capable. pero es fuerte, pastor. Oui, il dit pasteur. En usted Ou même en don, hay lo que usted necesita. gagner ça au besoin. El poder está en usted. Pouvoir en don, Busque ese fuente. chercher sous cela. Está aquí, Il est là. no aquí. C'est pas en haut là. Anula esto Annulez ça. y busca el Et poder puis chercher pouvoir. que está en Qui en usted. don là. Ese fuente Sous cela. que limpia, Qui nettoie. que purifica, Qui purifie. que te da ese gozo, Qui va joie. que te da ese paz. Qui va qui est content. A su nombre la gloria. Ahora para alabar al Señor. Amén, hermanos. Amen. Hay que vencer con el bien Vous devez gagner avec bien. el mal en todos sus aspectos. Chaque mal là, dans tout aspect. Gloria al Señor. Mantener tu corazón libre. Kembe keo libre. Hay gente Gen moun que se van de la iglesia qui levé dans l'église porque no quieren parce que yo pas vle yo. perdonar. Yo pas vle pardonner. Porque si pueden, Parce que si vous capable, si eres salvo, si vous sauvez, puedes vous capable perdonar. pardonner. Si no puedes perdonar, Si vous pas capable pardonner, es porque no eres salvo. c'est parce que vous pas sauvé. Amén, hermanos. Porque esa fuente Eh bien, sous ça, saca toda ira, qui était toute colère, todo odio. tout raissement. Amén, hermanos. Y si analizamos el caminar de Jesús, Si nous analysons chemin Jésus las traiciones et dans trahison, y todas esas cosas, dans toute bagaille, Él hizo bien solamente. il fait ça qui bien seulement. Amén, hermanos. Él hizo bien C'est solamente. seulement ça qui bien qu'il fait. Él no mató a Il nadie. n'a pas tué personne. Él no ofendió a Il nadie. n'a pas offensé personne. Él predicó la Il palabra. prêchait parole là. Él sanó. Il guérit. Él libertó. Il libéré. Dio vista a los ciegos. Il fait mon avec yo. Il Limpió leprosos. nettoie la lèpre. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Jesús para siempre. Alabanza a Jesús. Estoy predicando, no se pueden mover ahí atrás. Aleluya. Amén, hermanos. Amen. Gloria al Señor. Porque toda la atención va donde de Él y no donde de a mí, que yo estoy predicando. Amén, hermanos. Y cuando la palabra es predicada, Le hay que parole tener la prêche. reverencia. De Gloria a révérence. Jesús. Amén, hermanos. Él perdonó Il pardonne y venció. et puis il gagne. Usted también puede. Ou même tout ou capable. ¿Cuántos pueden decir yo también puedo? Combien de fois dire moi même tout capable. A veces Il y a des fois, uno puede sentir cansado. on peut sentir bouquet. Yo dije a mi esposa en esta semana, Et dans ce semaine ça madame moi dit moi. soñé 20 años de pastorear. Et ça fait 20 ans depuis que pastoreé. Y sabe, pastorear no es fácil. Et nous connaissons que pour pastoreer, il n'est pas facile. Amén. Hay creyentes fáciles Il y a un croyant qui est facile. que uno, amén, le anima uno para seguir. Et on nous encourage et on l'autre pour les continuer. Pero hay creyentes Mais il y a un difíciles. croyant qui est difficile. Amén, hermanos.
Uno abre su casa para los hermanos. Yon moun capable ouvrir caille pour frère. Y hoy uno está con usted. Je dis à yon capable avec ou. Y mañana el que usted compartió mesa no está con Et usted. puis demain moun qui te partage table avec ou là pas ensemble avec. Gente que usted invierte su vida en ellos. Moun ou investit toute la vie ou dans yo même. Hoy están contigo Je dis à li avec ou. y mañana no están Et contigo. puis demain li pas avec ou. Gente que usted prepara, Moun qui ou prépare. preparó. Ou préparer. Hoy están con usted Je dis à la avec ou. y mañana no están con Demain li usted. pas avec ou. Y dijo mi esposa, Et madame dit moi. ¿qué pasó a fulano? Et qui s'est passé? ¿Qué pasó a fulano? Qui s'est passé en tel? Se fue de vacaciones, regresó y no me saluda. ¿Qué le pasó? Li allé en vacances, il retourné, il pas saluer, ça passé. Alabanza a Jesús. Amén, hermano. Amen. ¿Qué pasó a fulano? Qui s'est passé en tel? Se va y no saluda. ¿Qué le pasó? Li allé, il pas saluer. Estaba pensando, ¿qué sería? Et Tal vez era un mensaje que Dios le habló y se enojó conmigo. peut-être capable si on a un message pour parler avec elle et puis il fâché avec moi. Después yo dije, ay, yo me cansé. Après moi je dis ah, bouquet de bail ça yo. Ya es suficiente 20 años soportar esto. Ça suffit pendant 20 ans à supporter ça Y yo. ahí Dios me habló en Romanos Et 12. puis là, bon Dieu parler avec moi dans Romains 12. No seáis vencido por el mal, Pas quitter mal gagnon. pero vence con el bien Mais ou même el mal. gagner mal là avec ça qui No bien. importa si pasaron 2 Ça años, pas importe si 12 ans passé. no importa si pasaron Ça 10, pas importe si 10 passé. no importa si pasaron Ça 20, pas importe si 20 ans passé. no importa si era uno que estaba a tu lado, aleluya. Si c'est une qui était bon côté là. Siempre podemos vencer el mal con el bien. Nous capable toujours gagner mal là avec ça qui Y bien. siempre debemos vencer Nous besoin toujours gagner el mal mal là con el bien. avec ça qui bien. Amén, hermanos. Una cosa tenemos que aprender. Yon bagay nous doit apprendre Que mi amor por usted, hermana Sujei, que l'amour moi pour c'est mi amor por usted, hermana Wendy, l'amour moi pour même mi amor por usted, hermano Giancarlo, et l'amour moi pour frère Jean-Carlos. no depende de lo que usted hace. Il pas dépend de ça ou fait. No depende cómo usted me Il ve. pas dépend comment on garde. No depende si usted me trata Il bien. pas dépend si vous traitez bien. Mi amor para usted es incondicional. L'amour pour même sans condition. Es un amor que Cristo puso en mi corazón para C'est usted. l'amour que Jésus mettait dans le cœur pour. Igual aunque su hijo o su hija habla mal de usted, lo siga amando. Même Jean, si petit nous parle mal, toujours aimer. Así nosotros podemos seguir a amar con el amor de Dios aunque no somos amados. C'est comme ça nous devons toujours aimer avec l'amour bon Dieu même si on pas parler nous bien. A su nombre la gloria. No hay que olvidar eso, Nous pas doit porque eso te puede ayudar aider a mantener tu corazón limpio. le cœur propre. Vamos a estar de pie en esta noche y dar gracias al Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Levanta tu mano, dele gracias. Dele gracias, dele gracias. Dile, yo venzo con el bien y el mal. Oh, yo voy a seguir venciendo. Yo voy a seguir venciendo con el bien y el mal hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Parce que Jésus vient. Hasta que Cristo venga. Parce que Jésus retourne. Yo voy a seguir On venciendo. va continuer à gagner. Oh, con el bien, el mal. Aleluya. Mal avec ça qui bien. No importa lo que haga el diablo. Ça va importer qui ça diable a fait. No importa lo que haga el ser Ça humano. va intéresser qui ça l'homme fait. Yo seguiré On venciendo. va continuer à gagner. Abre tu boca y decláralo en esta noche. Vous déclarez ça soir. Yo seguiré On va amando. continuer à remettre. Yo seguiré haciendo el On va bien. continuer à faire ça qui bien. Yo seguiré trabajando para Dios. Dilo, dilo. Travail pour mon Dieu, dis ça. Yo seguiré sacrificando a mí mismo por On va Dios. continuer à sacrifier vivre pour mon Dieu. Sigue, díselo, dígalo. Dis ça. Alabanza al Señor. Yo seguiré On va venciendo. continuer à gagner. Yo seguiré On va venciendo. continuer à gagner. No importa lo que el ser humano me pueda Ça va hacer. intéresser qui ça l'homme qui a fait. Yo seguiré On va amando. continuer à remettre. Yo seguiré On va perdonando. continuer à pardonner. Yo seguiré trabajando para el Continuer à Señor. travailler pour le Seigneur. Porque la obra es de Dios. Que l'œuvre là c'est pour mon Dieu. Yo trabajo para Dios. Travaille pour mon Dieu. Oh, gracias, Padre. Merci papa. Gracias, Padre. Merci papa. Gracias. Merci. Oh, Ramosáis aquí, Masea. Gracias por tu palabra, Padre. Prospéralo en cada corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, mantén cada corazón limpio, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermano, pueden tomar asiento. Aleluya.
Nous capables de chanter ensemble, bien aimé. Dios es bueno y maravilloso. Bon Amén. Dieu bon, bon Dieu merveilleux. Y Dios es grande. Bon Dieu grand. Venced con el bien el mal. Gagner mal là, avec ça qui bien. Amén, hermanos.